Ko ke ho fa mo he tala malo e fonua ka mai nga hi tala whatap ko tō pe whatapua to ba me he polokala mani ke ata mo e whainga maari e koe ni ke whahauka tau mo polokala ma koe e funga fonua a lo au ai ko he ni pe mo pao festa to ta se se laftani ke whahauka te tau polokala ma koe ki hani malo mai tau mau e ahoni pe malo e ngai ngawe lahi ko tō pe whahauka mi e pin koe loi pe koe talo o se ngai campaign ni mga polokala ma koe ia ki tuku ki ta wha ki ngahi mea wha politikare ka koe aho ni ku ta o foki mai ki ngahi polokala ma ke ngā ke lama wha whatala no ai te mo e profesa o whika aku mga issue a wha politikare ta lawa si o kia kua tonga hoko i tonga te ka ngahi mea ku whalakalaka a ta te whito ki ta whare area mo e osi koe ta o whiri whare area i e tamta tau pego o whiwhiri ta tanga re profesa i he laine ke ma polokala ma pa me he matnanga ko i alo au ken pela e profesa malo da mau e ahoni pe malo e ngā lahi pe me Australia na mo fefe hake profesa fefe hake ai family pe me university o loa Aloha pito e uho wawalahi e a o ko lelei be pe a ko whamalumalu atu i he talamalu e whonua lotu mo e ako e ta ke whahoko e ta polokalama ko i whawhitai pe i e ke ima o e mo ui lava ke tau au sia ai aho ko e ni o ko whatulo atu mo e kere kere ka kai tupua o e whonuani matakari nana wala me he mananga ken pelao ana tolo ken pelani pe ko whapapatu e ki he kahene prinsesi la tu whuta tu waho ki he apikori uka waheni pe he ki he talawhika ulahi Australia a tonga ki Australia ke tistu i halangi ngie ka maa kautau i whanua pe he ki he whare a matapure kautaki lotu ka maa ka inga i ka hineheri pe he ki o mau paremia Anthony Albanese o ku maulereipe pe o lereipe alusiane mo family ka ko ngau elo au o ku ke o fape fa pe ai ngau elo au i heni mo tonga mo ngai fonua fika ka waki ka fa fo ke atu o vaurahi ke ta hoko atu malo pito profesa koe de koe issue ku loto ke o mai ki he tokanga koe hoko ka issue en koe ngahi mea nai hoko i tonga na tau hanga poki i tauni tau lele mai koe he tauni na sio taha peke he whiri koe ni na e amana ke whahoko koe a wanoa no ke mani pea i he ne wakai koe ana tau sio ke ngahi kakai koe ko na uresi sita tau wa o mai ke ngai taimi koe nai whahoko e ke peni ne o na kai ke fuloro pe tawa o mai ai ki taimi koe ni aho koe nai whahoko e whiri pe o mai ngahi ola koe ni ka ko whila to peke oat ke te koe ko wilo pe na na ia ngahi whiri na ke kahono o mai ngahi lisi i ho whakaukau koe ni ihe ni te na wala hoki whare area pe na me lahi e tingna o tona ke o mai whika ulaki na mahanga ke ulaki mo whika ua i he ngahi mahinga ka ku whewhe hoanga ho wakai ki he ola koe ni o whiri i osi ko no whahoka e hau wanoa whiri e kakai ngahi wahenga e tawhitu e professor. Io, aloha pito uho ko wakai ke whiri ko whiawhia au pito ki he ola e whiri koe loto pia kakai neongo na ai ngahi ka veinga ia na whaamu ke o hake ke whai ke ai ai tālanga ke o hake e kau kantiteiti pe koe matanga ka mahalo pena o hake i hanga i tapa e mitia whasosiare mo e mitia lalahi ka nei kai ke ulawe ka koe ola e whirina u fia pe o koe ngahi whakatu koe nau whai atu hange ko tāna nau whakatu atu whaki ai kau mahanga hata hape ia naua he pe ia mfok mo ku fika ua pe ko kusio ko ki ngai vahenga ta fitu pe ko vai ko ngai poloka ta fitu ko fo i poloka pe ua na halai ai ku firi ko ku hinga kai ke uhanga o whakarea ai tatare me ko
mahalo ko ko ki mahalo ko poloka pe ua pe tahana ke tonu ko poloka ko ko tonga tapu ono ko tonga tapu ono nei ke ufiri a fane aia kana ikuna fane ia ko toinga rewa upoloka na aku lave pe ke akina utolka atoa pe na firi ai ni ka pau ko uluaki pe ko mahanga pe ko ua aia i ko ulawe ke tonga tapu uluaki ki hongo fulu ko fane pe ai na hala pe ko ki hapai ko hapai taha tolu ko hapai taha tolu na hala ne ke ufiri au ai fafufonga ko ia pe nei ke kau i kurisi ka ko hapai taha tolu ko taha wana ku na lave pe ia ki a Simeone mahalo buki o ai foka Simeone buki mei fere mea o ua aia kana e firia a Simone ko po Simeone tama ko ia fafonga ko ia pe ko tau alu lewa ki vavau na aku ko tokotoru ia ko ia na ko slave pe au ki ai pe i ku firi pe he ki lata whaingata tangi mana me niwa na o slave pe na fika ua ia ki a vātau kai ke na toa vātau kai ala ke ala ka whaingata. Ka koe anga koe tu ko mea pena ku to whakaukau ki ku na pe whakaukau ki a whane ka na hao ngā fika ia ulaki pe moe ua a tulusi na ai whakara ua a se peti ka meilalo. Ai a kai ka nau lawe i pe au ia ai os mateu teu a whane ia na maha koe fwoi whihalak pe a te au hena usa ia au ia i whakamalanga i campaign ko a whane koe i fwoi whiri koe ki mua kana ki hea pe whakaukau au kia aluka whake mei aloka koe na ka nau lawe pe au ia malawa pe ke whiri a whane pa ko whane usa ia pito pe ia ko momoni ia ne whai whatongi a mua ni ngai mua ni campaign pea koe ngai fo i kautama koe whatonga i ue wawalai koe kautama ka atoa mei muri na nau toki o atu peo campaigni koe nau lawe ki ai koe ki utaria e au whapapa peo ia i ku whono e fitu alo au nei kai ke lava hata haia nau tolu na i kai ke lava ma o lunga i lau maka oi whiri. Ai a kou whaambe au ia ke ta wako me mea ko ia kau tama koi muri, kau mowhi e o kempeini, o stala mai ai i tonga, ko pau ke moang mo tauria ke mo ngā au e mo wheo i mo nofu mo ki nau tolu. Whawawhai toka latu ia mahina e ua tolu, ka koe whekau ia, koe mea ia kua swa mahina mai me kakai me i tō ngā whe mau ke mo o mai ke tau nofo i ha tau e tau e ua tau ngā ue ka pau ke fie whiri pa koe whakailonga re vai a o hanga o whaapapa i mo hounga ia i kakai i kai te toka latu pe koe mahina e tā mahina e ua mai koe ngai mea o tau wako mea i pa kou tui koe ka o kandidate ko toa peu na wako ka atoa mi heni pe a kuia i ngai fo i whiria na e maria pita hange ko tonga tapua ai makape a se misika i ngai fo i whiri maria hange ko William Sisfa me tonga tapualu me fika ua fo kia e kulisi ka koe kulawei ko tangata koe ni whiri mau pe ko ngahi whamatala ko ne o mai mea tonga ko mena wa e fika ua pe he koe whaifatongia lelei whaifatongia fuoloa a William Sisfa ia a nengo ko ne firi to tolu en mahalo pe toki lau na la ve pe fo firi e ua pe tolu i tonga na e firi pe a William Sisfa pa ku asia ke na pe fo ga mo ange ko wa utani mana ya na uslave pe ki ai e ua pa lai na fo ga mo ke hu mai a Tom Fa
Pea na aku toi whakaampe na mahanga ia kurisi ki he uloa ki pea mo toke tā alani pea na manatu pe fok na o mai he matanga ke te koe whehui ka mena ke whiria ia sa mi vai puru pea ka mena ke whiria wipi a whiria wipi pa na o so atu pe o tari ka koe na e kāria ke sa miu na kuongo i au na kai hanga o atu ho whehui mai mo whehui mai matanga kana ai taria aku peia ke sa miu na kuanga pea puke i loto na kai ke wanga tuku atu ai uhinga na kai ke wanga au pou ia ta sa miu ke toi foki ke whare i e ku whiri ko tānoan ke whiri ko tau tānoa mon pe ko uhinga ko ki ai he na e kaua sa miu ia i hono pou i ai fo i move malo pe ko move pe ko e feto kakilahi na hoko he pure anga wa kameri kumba ne afio na e taki pe ai wa kameri kuia kako sa miu ia na lotonga i nusila wa kameri ko e hoko fo ne ako sa miu na ne hanga o taki mai to nga ko na to ko ni pare mia reo kana lahe to mau ia i he ngā au e sa miu pa ko anga pe e ku wakai pe aku o whakatau ta ko to fie mau to ka pe he ke fok mai ki whare area na ne hanga whakatupu a fo i mea pe pe ko i siu ko fe whao sia pe na te kai ke o hake ai i siu ko ia pe ko kaveinga ko ai feto kapi a hua ka meriku mo no pure anga pe mo tamatu i campaign na kai ke fie mau ke hanga o hake ke hanga whakatupu ke whai ai hata langa mo alonga he na te eki ke hanga hata haia o tuku mai ke hoko ko main issue pa te kai ke lahe langa ke ka quantity pa pe he ke tuku pe ia ka koe ka veinga mahu inga ka te ko pive ni ko piu kala pe e minista polisi pe na ne fa o hake ka koe ne lave pe anai ki he na ke ne hanga teke i ko ai ta fa ki ko ka meli ko pe mo na fa fe pa ki ko ke tu kana ke ilo pe ko e ko fa hanga fa fe pa ki lai e to kon pare mia ko sa mi vai pulu pe mo ka meli ko he time ko na ho ko e foi mia kana inu sila ho ka meli ko me tonga sa mi na ne puke matonga kana kai ke ne hanga puke ne rei ki o fani mo malu ai fono na ne whakatupu e ume ai ke tau longoa ai pe koe hanga e koe ka koe ku wha o si na i kai ke o hake hata ke tau tālanga i he teu whiri e mea ko ia ai whakapepaki koe ke he tu i he kumahu i ngai a ke he tu ai fonua mo i campaigni pana na kai ke o hake koe hata ha e tuku pe ia ai e koe ko me ai aku ke te ke ia to e campaigni ko me pe a ka candidate mo ka fofonga koe ai koe a hona na pure anga pe ngai ko kulave ya lave pe ka pi ve ni e ku wakai ki ho fai ke ta kana ke ne hanga ia o te ke imalohi mai ke alu ke ai e tālanga na lahi pe u issue ia ngai koe paanga whawahinga nei tala noa tā ki ai koe kahaya o main issue ka te uhanga whafoke atu e o lahi malo Professor koe tu ufoke tai nimi ko lote peke ta ki isi o ke ngahi wahenga ki whika na was mahina ka wiku nā ia ko ngā ki wakai wawete ki ai ke talawa o lere e ngahi wahenga ko ha ho wakai ki ai ko ha mena na te tono peke hoko ai e whiriko ni pe ko hai pōpua ki o mahe wahenga ki he ni i ko ia whatatau pe mo whika ki mo te alu ke ngahi whika na le sisita i he whiriko ni ai toko ono mano whaafe whitu ngiau mawhitu ai ko toko tolu mano ta haafe hiwa ngiau tupu pe na e whiri tau pehepe ko me ko pesete e whahiwa o e kau whiri kona ere sisita na ulawa whiri pa koe ke hafu uhinga lahi he hoko penga i tako ko ai foke toko lahi una muri na tolu he tori
Pea be me toko lahi una i muri na tole ngai uhinga whawhamiri. Hoko atu mo e honge bensini mo haka. Toko ka fu uhinga e honga bensini he ua ne alo be ai whaanga whiri o tu upe he kolo. Te la pikita lue tu kia whiri pati foki tamani na fia mao ia ke te whai mai mi fua motu alo whiri i loto nuku alo whai. Kaka me ko tu unga na iai. Neongo koe me pesete pe whahiwa na e whiri. Ka koe tu u fika tahanga ni te wata ko tonga pulaki. Na mao ke te ita puloka e tahawhe tolu ngeau whātolu. Ko e ua ko se aspo hiwa ko fitu ngeau ni mawalu. Wa mama o lahi apito ni profes. Vefe hosi o ki ai. Io, koe na ulawe foka koe ku ai koe a se asko fika ua. Aina wao na ufotupe foke au ia fotupe foke e au a te vita ke fika waki pa waireva se aske fika ua. Kana i toi hanga heka he mau kautama lo au, he mau foi timpia mau tou na utokoni mai o hake, ai whaka kau koe ko mau tou pe na mau ot, kana mau, na hanga pe kautama tuku whakataha atu, ai toi whiri anau tolu e ua, mo whiri a kua tolu a kia, kana na o hake ai ka veinga koe whakawhepake tu i ka nau ilo au iau tō mui e nau hanga na tolo mono mai. Ina na hanga na tolo tala mai ke pulusi whakata mo e kume a he aho koe, pia whai e, pia aspe a he kāpuka a hua me ai pia whai whiri. Wa ia ke ilohi ke kakai ke whai a tālanga. Kana na hanga na toria o mai ai ai whakotu kou pehe. Ka pau e to o mai ka veinga whakawhepake tu i ke kau he kempeini, pia te nau whiri reo na toria sa au si kai tuku a te vita. Mantui nau whiri au ia te vita. Aia koe nau uhi ngā he ko te vita na i tu uina kai ke kawia i kapnete ho ka meriku. Na i poupou ia ka ho ka meriku. I ene uhi ngā pia te vita. Aia pe na i whai atu e whakaafe koe mahalo pe na i kaua te vita. He kala noa koe a pare miana ne pehe. I whiri koe ne kapnetina ne whakaafe i atu ki kautama he ta whaaki koe ke hau hata he nau topa. Na kai ke nau whemau ke nau o mai ke kapneti. I e kore pe koe whakaafe a aisa. Aia mahalo pe na i kaua te vita koe ke umau ke. Kanau ilo ako te vita aia o kupoupou ia ki a ka merika. Koe ke tuko mai koe he kautama koe kia ki nau tolu na nau whawhepake tu ina nau te omirewa nau risi. Tō o ka toa kautama na kaume ahi hua ka meriku ke ua whiri ki loto. Ka kua tō mui. Koe ka veinga ne to tonu pe ke ompeia me kau kanti te tipo ke kautama me. Kai ke ko ku hau koe. Aina na kata. Aina nau whakotu mai nau tōru ia. Whakotu mai nau tōru ia a siaosi. Ke whika ua ka siaosi ka whika ua te vitai. Ka koe tau hao koe ki o tala noa koe ke whiri. Mau e siaosi e whika lahi. Mau e siaosi e whika lahi. Whika lahi ang aina fitu ngau tupu a siaosi. Fitu ngau tupu ka taha, whina ke pehena e taha fe... Hape tōngia whātolo. Miau, Ua ko kau hake a te vita ia he alo hake koe risi e na e taha fe ni mangeau tupu mahalo a aisake koe maalunga taha ia. Ai taha fe, aia koe, koe me aia taha o ko, matuna e nai hu mai a, koe uhinga koe ne kei ke ai aia. Kata. Uhinga koe ne kei ke una, ako na utalato e koe kei ke whiri a sao si. Ne kei ke te haa sao si a mua mea fo o. Pea hao a sao si ia. Hau pea i he ne fo i uhinga motu ape. Pea hao ia o ne hanga o ta ofi ai mahu inga o toko ni e whakafofo ngā ano wahe ngā i he langa whakalakalaka. Ko mea nga koe ka kona e tō a sao si he ulak whiri. O ku toi hau pea ai e fo i mea koe o ku fie mau he kolo kotoa pe ia e he kakai o whana tūlai. O
se mo ko vahenga ko to pe ke to ko nyange na ufafofonga ka na utolu ia ngai uhinga ke na ko na ku ai se ni te mai me pure anga e ko poini pe ko pau pe ke ai ha mea haliu ke ai ma ki fo i whaka ilonga ke kakai he i kai te ke pehe pe ko he kai ke hau ko tala noa human right pe mo democracy mo mea tai whaha mea ke kakai oku i kai realistic ia oku i kai ko ai mo fofonga he ko sio he ue baba ko hai whatongia ua ke whafofonga ko whaulao ko ha no whatongia ua whafofonga e kakai oku i kai ko pau ke iai mo whafofonga e fie mau e kakai pa ko na ko e tau sirine o ave ke ai ko pau ke fika out how to deal e anga whawhewe ho ngā he ko pau ke iai e sio ko whatonga hange ko tala no ka para piveni e to kiu ka mea nengo o kune whakamamafa he ka ku iai mo e ne poro kalama o whai o whawhe unga pe ke tokoni ke vahenga fitu ne ke ne ka e whai e iha mea ki kakai. Aia, ko mea kone hawa asas pohiwa, hawa whakatai ao ngai, aia ko kutoi whakarea mahino e fo isiu ko ia. Na e hu mai a eiki no pere vaea o tala mai e ia ia, i no whakarea kune e reiti o kulahi e tau alu ki whakavahenga, ki whakapolo ka kai tuko e whakaluku fua. Ke ilo e fo i whakaviki ko ia uhe wawaulahi. Na e asi mai e tuku koe atonga tapu ulu aki. Hawa sa sia tala noa pe ia he whakaluku fua, hanga ia tā mate i ai whakaiki iki. Ai e pe tau aike mahino aki. Whakaluku fua mo e whakaiki iki. No fuata te evita whatawhehe, a te evita puloka. No foia i whakaiki iki mo e whakaluku fua. Sai, koe tala noa koe ki e whakaiki, hange koe mea koe a no pere vai. A tala mai e o ku tawaru la tolu e whakaiki iki kai tuko e whakaluku fua. Ka ku pehene e fo i vete koe o tala noa whakaiki iki mo e whakaluku fua. O ku hange koe tau tala noa koe ki e fu moa mo e fo i fuai moa koe whakawhekiki koe he lo sika ko fe o ku uraki hau koe fuai moa pe koe motu ako. Ia koe tari whakalo sika koe ki ai koe fuai moa koe motu a moa pe ia. Pe koe motu a moa koe whai moa pe. Ai aku pehe tau tala noa koe ki alu whakawahenga mo e whakaluku fua. He kai ke lawa koe ke hao tala mai ke tau whakaluku fua ata i kai ke kaua e whakawahenga. Pe te tau whakawahenga ata i kai ke kaua e whakaluku fua. O kuna alu lo ua ma o peka koe tau tolu i anga e tau whonga ngā ue ke tau penex ke tau lava o whe ao mo whe kuki mo whotu ki nau tolu. Whawokea. Professor, ko inga whaka ta taimi, ko whakaukau ke te furihi e ta lere whakafo i wāhenga, te uhanga tuku a ngai wāhenga ko osi na nau i whare area pe nau tolu, ke ta toki whoki me taua ke ngai wāhenga ko ia i he ta prokalama ka hoko mai. Ko inga ke te uhanga tuku i ngai wāhenga ko tonga tapu uaki, tonga tapu tolu, wha, pehe ke anima, tonga tapu fitu, o ta piwa hongo fulu taha pea mo wawa taha wha wawa taha ono. Ai te tuku i kata ua henga ko ia mahino ku i kuna pe ka whafonga ko koe na nau i whare area pe koe i tauni o te hanga pe ka kai o whafoka mai ki nau tolu ke ta toki analyze wha mui mui ka ki nau tolu. Kata ki isia mua ki ngahi wahenga koe na e na hanga he i wahenga tuku i ka whafonga ki tua kai o mai ho nau whetongi. Ko ngā ki taki isi o kai, ma he ko tui wai be no mahu inga ki whaha makai ke tumata pūua. Ai e roki na e whitu ngeau, na hiwa ngeau ni mataha me sika. Ka koe whawhonga koe na ne whawhonga mai o mai koe ni i tae whaa koe ni. O hila me langi whasi, na e whitu ngeau ono whaa. Ai a koe kehe ia o whawhonga koe ni, me i laine pe e toko te au himanga hutupu e wangeau. Ana kehe koe o foi ai fa fonga koe ni o wa feka o heni o mai e tonga pua pe ku Mario e trend o alwia ki ta faaki koe hange koe tau ke ngā ue po ka whanga o hinga na loto ke Africa Musica
Kai to ke tā ki tua ko ki hanga ho wakai pe ko e tunga pena o ke fili professor o analyze ko tama tapua. Te whoki mai ke mahu inga koe ko pau ke potu tatau ho tala noa ki ho u whakakaukau whakatuputupu langi mo ho tokoni ki e community. Great. Ko wakai koe ki e toko tāne tala noa whakatuputupu langi pe ia ka ne whai e ia ha tokoni ki e u wāhenga mo e whonua whakalanga whakalaka. Tuku ke he kaimina e toki hoko pare mia i ko Samuela Crispo. Pea ko kulawe koe ki ai he ko Samuela bena ne lava. Ko ingana ne hanga fotu e whakakaukau whakatuputupu langi na ne lava we e kakai. Ka pau koe ke lava o fotu e whakakaukau whakatuputupu langi ke iwi ia mo mawhai ia ke ne hanga we e kakai. Take ai pe ko ia ai whakaluku fua mo e whakaiki. Whakatau ai pe ko inga ke mau ko e kakai. Ta whoki mai ke tonga tapua. Ko se misika, ko tama whakaukau lelei, wawanga lelei, pa koe to e tama o ku ngāwe lahi ki e kakai. Ko fo ike ko o ona koe mo toke tā uila mo langi, he nei kai ke au, neongo nai whai whatongia uila mo langi ki e kakai. Ka nei kai ke au ia ki e taimina to e whoki mai a se misika koe ni, he koe fo ipulu malo hinga ia se misika ne lava ta e whakaloku fua, tau tā noa pe he wāhenga. Ta e whakakaukau e teke e whakaukau le rei, pia mohono. Ai tau pe he pe whakakaukau mo ngā ue. Tau ai pe whawāhenga, tatare tau au ke whakaloku fua koe whanua hange koe mea koe a awaya. Sai. Na e os whaha mai ka te au mei tonga o kamata ke ngā unu ai konga ia o kana kai ke o ai atu au i he ta polo kalama. Na es whaha mai ka te au koe kau pou koe o hila mo langine es kamata ke ngā unu hono konga. Na e ki makuku ia i ngā unu e kau pou koe na nauhanga o ave au hila mo langi ki wharearea. Kana kai ke o hanga ai atu he ta polo kalama kai ke roto ke ai atu ke ne uesia ai whiri ke au hila. Ka koe ni kou toki ai atu. Koe uhinga koe na kutala atu ai koe i e ku polo kalama o kuna mahanga. Koe uhinga whakapuri nei kai ke ai e uhila e uhoi wa maulahi. Ka kulava ke uto kala noa atu e taimini he kua ose whiri. Koe uhinga koe na kala atu o kuna mahanga. Uhinga ia taha. Uhinga taha fumalo he foki mai koe a se misi. Uhinga ka na mui pe whaha mai e me tonga tapu. Mantui koe whai tonga tapu koe ni uluaki na utupu hake ai e keisi au pito. Tonga tapu uluaki e tonga tapu wana mauhiki mai ki ai e mau whare koloa e ala tau whahau e apololo mapa mauhiki mai koe fualanga pa usa so nasi kona o kutu uko tangata e kina e pure ai. Aia ko au o koutou e tonga tapu ua pe pa mauhiki mai ke tonga tapu tolu. Aia koe foi tonga tapu e tolu o kou kau whakasino pe na aku tupu hake ai pe whakaosi ki vātu e nai whaere i au o mau kamatanofu mai me vātu. Aia koe foi tonga tapu e wha o kou pipiki ki ai whakai mo ui me whakai kere me whakai toto anga tonu. Ka koe tonga tapu wana mahu ingai e pe ka te au pa guai pe ka kai ai o kuna kau mai ki he taporo kalama mo me apa ka nau hanga aia koe kau whakanou koe ngau kei to e ta ngahi wheitu ke ta alu ki ai. Pea koe ko na i kai ke maalohi wheungi uhila moe langi a ke tu mai moe kabineti ki he kakai. Na maalohi pe he kamata. Pena e kau mai ki he u media conference. Ko te utanoa mahina. Pea ora pe puri au hila mo lang. Ke tui si au ki ai he futoenga e ka uni. Ke hau o tuki whewheka mai whewhe kere. Ko hae whakalakalaka e ne huo ngā ue kere. Whewhe he ako. O ku tau whie mau ka pau ku ke full force he kamata. Full force pe ki he ne osi e tau. Pea tui hoko ke he tau e ka haka pau ke meti. O kau whie mau ai kakai kau taki pe. Aia, na kuongo, kuku tāna moni.
ke hanga ai atu he tatala noa ke te whiri. Na hanga upuria uhila mo langi a me he kapineti. He koe porokalama mahu inga nei ai he pare mia whalaite ko toa pē nau whakataha o mai kau kapineti te whito ke kau tamana tau whiri atu. Iku to kau ngā kau tamana whiri mai he pare mia. He kutau whia mau ke heke kapineti ke fo ire volo kehe. Oe ke inofo peo whakarangi mo. He ka holo e whangafumea kai me alere mama wha mo mai ki murini he nofo ho tere mama wha. O tau whia mau ke nau hā mai ka tau tolu whewheka. O ka mata pēk soga o hila mwelangi he ka mata ai pure anga. Ko ni ka mata tau ka vei mai a ko mo e kere kere. O whare pēu puri a keke uto i rau i he mea ko ia au kene osi ai tau. Aia pa ko tui au, ko kuhinga kānoa, kau kātoa u mea ko ia ki hene. Favoko. Professor ko mahino mai whakaukau ke amai. Tōngata bono. Whane whitu awhi, himangea whitu walu, tulusi tei, walungea tolu nima. Kiki, unga koe ki pehe ku tō au pito ku pehe ko tō kātoa he wahenga no whika. Ana kau pe mo e whika koe e whika le rei. I he tūnga koe na e peko pese pe whahiwa na nau whili ke mea koe ni. Kako mao e whane whitu awhi na e te weha o wakai ke aina e whakahowari ka te koe e whili koe ni pena ke osi amanaki pe e malawa pe ke pehe. Kau toi ki lawe nou peki e tonga tapua. Ko taimi na māua i koe havelu, he ko havelu o kutoko lahi kaha. Aia koe kauia he uhinga koe kāna e toa Matui nau talato he taporo kalamana. Ua fofo au pita mālohi au hila moelangi ia se misika. He ko se misika une mao havelu. Aia koe le sone tahana i ngau e havelu o uhinga e mālohi. Kone tui ngau e pena havelu o foki koe ka se misika, o māloa se misika. Koe tau hau koe ki tonga tapu ono, ko houma koe senka ia koe whiri e tonga tapu ono. Pea ku maare mālohi a whane, he na nau toko, mana nau toko wha e kau tama houma, piko toko tolu, e kau kantiteiti. Aia o ku mapuna mai a whane me ai, pena e viliu e whakaukau a houma ki a whane. He koe tu koe ki mo ana nau alu. Ko tulusi ia, mantui nei hawa tulusi ia koe tāpuni mai ai sea koe o poaste. Nei ke hanga awa ia a tulusi ke uhingai e ne lava. Ka koe hu koe a poaste ko ne tāpuni e ia ai sea o ko hai ai tama koe nisi kungalo ia au. Ko ia ene toton ke hu ka na taialo sisi ia. Pe ikareu ke toi kantiteiti a partnership ko ka koe Saya moe hau. Saya moe hau. Ai koe sea ia saya moe hau. He ko saya moe hau ia na ne whai langa whakalakalahi i tonga tapu ono. Pe ko manaki koe ke whai koe ai whiri whareare a pea puke na ne o mai rewa po asi. Koe uhinga pene lava po asi koe ne heka mai i sea moe iwi. Pea moe fu mawhai whakarewerewa na ngā wei e saia moe hau. Pea koe taimi kena e tō ai koe a koe ki tāra noa pēu kefo. Tō koe a poasi na e hangarewa na e kempeni pe saia moe hau. Mo poasi a tulusi koe uhingai na lava mai ai. Aia koe tau mea kou tau wako mea ai. Na kei ke uhingai a ko tulusi ia ane ngā wei pe ia te ia. Moi kāinga. Kana e uhinga e huma a poasi ko saia moe hau. Toi hau rewa saia moe hau mo poasi na kei mawhailahi pe ke kakai o kempeini ko uhinga na e huma ia tulusi. Saia apite si ngāwe a tulusi na kua me kia me lava po whai ngāwe langa whalalaka. Ka koe mea e ko whane na kei whakakau a whane e kurisi. Ka nau ilo pia o kuivi lahi ma whailahi pe atamai loloto whane. Ka kei ke ilapo ka hai uhinga nei kei ke uai ai o aike nei mei
mea foka I koe whika ua a kuka I ke lava mahanga na me mahanga pe mo se peti waka me lalo. Ka nau lawe I pia whane me mu a o ku malawa ke hoko a whane koe whakafofonga re reo o tapu ono. Pea kou whalala o pita o ka whane he nau lava kono tuku mai ki loto he kou o si ilo I ai unga au a whane kou o si sio he ne ngā he nerea mo uhinga mo hafua pea kou poupou e kaua. He ko whane e ha uia te ne lava e a whakakau loloto mo e wawanga loloto pa ne to e lava langa whalalaka. Ai ko tunu sifo kia o kune lava ka koe ke me lava pe ai whakakau koe ke alu ke whainga wawanga loloto o kou tala noa au ki ai ke mau e tangata whare area whafokia. Oi. Mtu whaki pāwhisa ko whane ko e taha whaki a whane hitu awhi ko e taha ia ka wako Atenisi a whakahelu na e maa wai hono magai dohi ka bachelor I Atenisi pe toki wholau ko koe ki USB o hoko to hano master. Ko tonga tapu waru? Na ia Atenisi a whane. Koe. Aia nai... Ke mau e whane fo iwi ko ia. Koe. Na e... Whahako pene a kokorisi I Baba High School I Baba. Te haurewa ki Atenisi o hoko atoa hano magai dohi bachelor of arts. Te toki mahale na e mau familia I peai. Te toki hoko atoa I peai koe ni ngā awe te toki alu ko ki USB o hano master. Ko Lemsis fa tonga tapu walu ko e hufo o ia ta. Ke kilo bena tokolahe kakaina na amanaki e lava o liwa ai whafofonga ko ia ki mua Johnny Vaiataioni. Ka koe online na mai maua ki e Lemsis fa ai nimangi au no fitu. Ai koe whika ua hake koe tamako Raymond Sika me vai ni pe ko tonga pe babala. Ko wola ko ni na ke fu I olunga whika. Kako hake pa lau pe I olunga pe I lalo. Kako o hai pe ulu aki ko e huki whare area. Pe ho wakai ki tonga tapu walu e. Iyo, ko lawe e pia William Sisfa pia na ulawe e tau kia he nau ai au I he kurisiko whika ua. Kai mahanga, na ai whaka mahanga po asfonua pia mo Johnny, mo Johnny na wana ai pe na kai kia kua manaki e tō lalo pe tō pe he hifo a Johnny me uloaki me ua kai ke ko hoko foki kuai pe ai uhinga ki ai kakai ka koe na os whahama te au me tonga mo nuusila I ku kaulo au koe na mau wheringia ki ke risi o kau whare area o ku kau a William Sisfa ia he tu rere ina mau kara noa ki ai po uhinga e kānau ai whika ua pe koe tangata ia ngā ue pe ia mo e whonua kau ia I he whono koe fitu koe a aku pe kou tui te mahalo koe whainga maarie monu ia a William Sisfa he koe talo e ne ngā ue mate mai mo ne tautou whainga whiri o whawhika I ke kakai pe he Pea o ku malawa rere he tangata ko ni o whai a whaafufonga, ne malawa tālanga, malawa whakaukau mo wawanga loloto, pea malawa o langa ngā ue, toka ngā e ahono kakai. Pena e nei toko lahi au pito, pe toko lahi kau vai ni, he whiri ko e ni, pea, koe sio ke whika maulalo ka kai ke whoki ke heange kau tae whiri ia, ni mange au tupu, e ka ko vai ni whoki ko ia o ne pure I koe ai whiri koe, I au whangikuku a tonga tapu walu. Koe nā tau whaamu me whok whaipe kala noa nengo na kei whiri a wipi ka koe ange ko tāri koe wheu I ka koe I o eke mai mo kau mea mai ke ka poro kalama he ta poro kalama ki mua nau tarati pau mau ia ta mai loloto whakaukau matatau whakaelao mo koni stutone kana te kai ke alo a whiria ia nofo mo tonga tapu walu mo kakai vai ni to kala tu e tau vai au pite upoinia ko ia ka te au ke hua ta pena kai te hange ko klave na ke pike hua ta e ne to kala ki tonga ta un ko campaign kai ke tau sio tu e na ko e na sio na to lalo fika po asi o po asi fonua na asi na fika po asi na wa manaki ka po asi kai ke ka koe na ku aloaka William ia.
Na fika po. Ako ke ma ke fa ko ko na uri si ko ke ma o fika he ni. Ko na mo wa ke o mai Koi. Ia, okay. Ko hapai tahaua. Aia ko wahenga ni na ia ko minista takma bata malo mo ri finau. Aia ko wahenga ko ni na whaaware a hono mao wahenga ko ni tonda ko Simone kapetaua buki. Aia na mao a ke fo fili whangeau tolwha. Ai ko fili whangeau tolwha na ni mao ke fili. Ka whika ua rewa a moare whina ko tolongea waluhiwa. Ai ko whangi wahenga ko ni me i tipe mo whangi ka whiri ka koe whake na whiri whani. Ana whake ua ki me ua, Ia. Ko Simone whak me where mea. Ka pana ke mana tu ta por kalama ko la ve pe Simon ka ke ilo fai ki ai. Ka na fika ua Simone gurisi. Na maha mo are ia pe mo tavite hai e whakaiku ko e tavite ngalo iau. Na waya na mahanga e uraki pa ku kai fika ua a Simone. He na mau pe ngai whamatala. Pe nai mo umea na nau pe he o kuia ai whehu ia o mo are finau. I tu ko ia ka nagai ke wanga ai e ta poro kalama. Ko mea kone o mai ke te au koe me hapai taha tolu. Koe kutok whakarea te nai pe he na me aia i nau paanga whawahe ngana ke whie maari e kai kainga. Ka koe na o kai peke fuke ke ai anga e natu ai lau whika. Ka koe aia e whamatala koe na o mai ke te au ka na kai ke uloto au ia ke wanga ai he taporo. Pehe koe konga koe e langa fo soa ia koe konga ia o paanga koe ai whakawahe ngana e nei ke kapau koe mooni koe ke ila ke mooni ka koe mea ne tala mai na e ta whie maari e kainga ka na kai ke uloto ke uai. Kunto ka tina ako wo se fili. Paku to mahalo ke na ko hame ai ne ka wai ke to amo are ko ke ilo ki ai. Ka ko na ke wa manaki e to amo are he ko ne ka amo are ia i ka kapineti ko hanga pene ku wakai ke me tu ana na lele ya pite ne fai fatongia na ne fa asilahi mai e media conference e ne ha o whenga ke kau mai pe mo toki uka mea mo po ka tau pe pe kia purei kia paisaki pe mo kau mea koe ana na ko manaki pe au ia ka pau ko ana mo oni ngai ui ngai ko pe he nai me ai se kau aki mo paanga wahinga mahalo pe ko ka ko ki kamalere na wa u e ua rai a vuki, ko tuia ko vuki e ko mau ka pau ku tonu koe huri, pia me huri me kau moe pe au, ai au koe kai ke, ka pau ku tonu e ko mau koe a koe hau pe me ngai aine whai whatongia riak mo uia whono, e whakawokea. Aia koe tahana ni tala mai ko pos fonua na ke mao ko koe pena fika fiha e fili ko ato ta valu ana fika nima ta weke mao e fika ka koe ta hoko mai hapai ta hato koe taha moe ni wahenga na e whahaware ai lava ko o lava i koe whahafonga i fuoroa ne i whare area a bevosa taka pe ki hoko he fili ko tope o lere mai ai kai fili ko nina e lava o ikuna e safe he malatu ko fili ni mangea ni mangea whātaha. Aia ko e safi he malatu ia. Te whika ua rewa a Chris Pohiva Jr. Ko fili ni mangea wataha. Aina na wā mama o ke fili ua noa. Te whika tolu rewa vi o sataka. Aia ke whafufunga koe na ne sempioni na ne pupuka koe reta. Na e alu ia whika tolu. Professor Veve ho wakai ke mahinga koe. Apai tā tolu. Na e whakato mai whak mei tonga kia te au a lātu. Ko e safe, Koe, e safe he mana. Na e whakato mai ka te au e mau kala noa, mei tonga monu sila e safe,
Ai a foki ka koe uhinga koe ne ke uhanga o haka e safe ne ke wila e safe. Nei o mai e whamatalana he kou whina e pehe kala noa ki tonga monusila. Kou whia mau ke ilo tatau mo mea nau ilo ki he toko taha ko ia pe ko hafo i ongo. Ke ulawa ke watu tawhaki. Na ke ulawa maa kupuse tala noa kalatu. O whakalaka pe au ia ai. O hanga e au o ai koe a veivosa. Kana e stala mai me tonga ia o kutu toa veivosa. Kana ke hanga ai whai ake pe ku ilo he ko veivosa ia. O ku pehe ko tangata ia ne tokanga pe ke langa whalalaka. Ke ne si la vai palohi e ia tala no whakau me wawanga lolo to o ku tala no au ki. Ka koe uhinga kona o haka i koe a Samuela, he nau sio au ki he iwi whakaatamai, whakamolare e anga ai mo ui Samuela e ku ilo ka akirisi. Nau sio au ia e hoko koe whakafofonga lelei. Pena e kohange nau fascinated pe we me alo nofo ya apai o feinga ke nga au ke sio ke hanga maheni makakai kai ke ko veivosa ia na ostala mai pe ia mahal ko ngata anga ni ko ene matu ko veivosa ia na heka mai e kau pe au o uriti wa ta ko ia na ne tokoni a veivosa ke hu kapane ke tokoni hange ne ko tau sio ke kau kama na hu mai he kau kama na Aia pa ko foi mari na mei hua a Samuela Akrisia na mei mari si au pito pe mari e ko si au ko ke sa mo Samuela fa tau ke na tangata eiki o ko falala nge pa ko loto lah yang ke Samuela Akrisi e ko si ko no ngai nau ke hu o fare area ia sa os kata ke pe sa os ko anga pe ku tala no ai aku me kai pau akidisia kona na ke to ano sai pe na pe ata pure i ko me he ni chevo ke ni tala ke ne fare atu ke Samuela sai pe ke si to fe na pe wai fa ke kai mi pe kai favor ke atu Ke taha ia mea mahu inga o te don ke foki mo Samuela Akrisi Junior. Au koe ngata ne KC ka aku iai potensi o koe ai manaki lele i hano fika. Me hi whiri tō taha pe masi o lawa ki whare area. Ka pau na e mao ko kiri no si i pe ake whai ua ngafuru. Ka koutu i mahalo koe ka pate ne tere ngā we e te whi tau e whaa koe ni. I wahenga taha tō koutu e ke tai mao whaola lele i a pito he whiri e masi. Ko wawa u taha nima. Ko papa tahani ma na e mau ia e alani tangitau walungea fa ba pa fika o rewa a Sami wai pulu ke fangea ni mata ai na fu ma vahe apito alani ki olu kai pehena na fu wa i he tō ko ia ai whiri professor Io ko mana fika tolo tom fai fika tolo e tamanya ko keuri lava to fangea to io fika tolo ke uri pa piato ma fai ke os mai no ni ko fili tu ofia ni atom fa ke ta foki mai ke na fra ho me pe te au me tonga mo nu sila e mautala no ako alan na aku si au tu o i pol kalama campaign a lani na u ma pe ku to ki fa fu i fai fatonga ko to ka ni na asmai mene campaign a fai ko ne fula campaign na asmai ko ne nga we la ya ana na usio au ke ngai fu na ne fo ki mo ya na ne fai ke fare maki o ku bionia pe mavaha tu ya me fatongia ko medical doctor ne ton ke no fo pe ai pe te asmai rewa me ne fai fatongia ko ke community na me na wongo mata ku ayo a hono ivi e community e ko tau me ai fra os mai ke ivi ke community ko na to fai firi ia pe fika o se ne ke tu re a pito pe sa mi ui a hen ne ke uhinga ene to ana ko uhinga ko ne ku ta no ata ni nai ko uhinga pe ia ka mata mavahe ka kai me ai pe ko na ko me le ia pa ko
Pio ka whafoke atu, ko tiko mea pia ko lawe atu ke ai, Kei halanga foki o alani ko toke tasi no koe ke na fu me ke na me tatau pe me halanga koe o saia piu kala i he taimina fili ai me wa ka fa fa lo sa ai e foki koe ngai me ko na kusi o he campaigni la he kakai na nau i he wahinga na nau rea mo na to o fa malo ki ai na me mate ki ta hine ka na ta aunga ma whawhang tua pō koe na kei lau koe kau taiminga au na ke tokon. Ai e whakbeki ngai mea koe hinga ke kua pau ke te whai hanga au e maai wāhenga pa koe whakaloku fua ka lawa ke te hao ko Filipe whalala mai kakai. E koe lahi tae ki nau tonu nau rea aki koe tokoni na ni whai i he mo ui. Mahu inga koe taha pe mo ui. Koe ngai tokoni koe ia. Pa koe koe a koe ke tau kau toke tā si no. Ko o whakasio si o pēr ke te he ke fit ki whare area. Pēnei sai ho tūnga ngā oi ke kakai. O koe ai matapā whainga māngi. Ngai pēr ko tina e si o wawatahani ma i profes. Ke ngata he ne lawa ke whare area. Ka koe whainga māri e ke mista mo ui. E koe whainga minista koe au whia mau hataha o ne ilo mea koe. I he mo ui he kau whiri koe ngai tawe ne whiha. O ku tau pe me sa pe kala ne fafisi ngata hoko fili de me tu ha na ke hata fa le na ko le ka mo le professor ai ko tu ia ma ta ni ma e ke che o la. Ko poini ko he fono fitu a aku ke fili fare area. Ko fili poini ka pe. Fili ai tokota na amo ngā ue, na amo kamata me kamata ngā i o mou no fo, o a uki a honi. Ko poini ko ia mahu inga, pake iloi, neango e ku whakotu ate poini ko ia. Ke loi tau nofo koi tō ngā whawainga, o si ilo peka ka ia ai kama mo e ne hau o campaigni mai, o si ilo peka ka ia ke nau whiri ia ei, ko pite nau whiri ai. Paka pau hau rewa hanga kama tau pe ko pi mo siu na fihi, pe tena wahe rewa ai whiri ai kakai. He koe sio ke maari hange ko whatata whiri a mawhanga, ko whiri pe kona tonga tapua, ai whiri a tonga tapu a whaa. Ai wahe koe ai whika, i e tau sio, nake kia tau amanaki e fu alu toko lahi pe he ke tama koe, kana tau amanaki e alu toko lahi ke tama koe, pe koe mo e tama nake ke ilo, ka koe makatuunga he foki mai ke he poini, na ake nofo mo mohe, mo tangi, mo fia, mo fie kaia mo e kakai, koe me e koe o kaito e ongo hame o hange koho mo ui mo kakai, ko mate mo kakai, ko fia mo kakai, ko mamahi mo kakai. He kui kai ke vare kakai hango whatapu. Na uilo e nau tō, Ta koe kama ko nau si o koe a alane ne fuafua campaigni, kala noa pe e ure aia ke ne uri aki mo ui ko na ana ke toi hanga o mai. Pe aku tau fia e ua i wawaulahi, he ku tau ilo tonu e whiri a kakai. Na kei ke nau whiri hatama nai hao pe he e mawahe nau paanga. Na nau o silo ke koe kaa koe nā o ngā au e whare mahaki, ko tuange mai ne mea. Nau whiri pe nau tauria he mo ui ofa mo e urunga anga o e toke tā mo e neri aki mo ui. E whawoke atu e. Kei. Whaasi ko niua tā whitu. Ai a ko e tokota ko lata tangi mana. Kai te ufu ilo lahi kei, ka ko ilo i bena e CEO he nau kau taha waka. Ko tēnā e bema no ngahi lea koti, au me mei mako no mala e ta whakawhapanga. Kai ni iku nau whoto umai i he whiri koe ni kabineti, ki hoko koe minister panga, ko ta whako ia. Ai ko ilo i koe mako no elia, e kai whewheho wakai ki ai. Ana ne mao e kia ni mangea tolu hipa, whika awa na te au hiwa nima, e tok whika tolu rewa whawhonga koe na e tok malo wata hui koe ono noa. Kare mahima pe tūnga ia, na e si ai na e mamahaki ai whawhawhonga koe ia, ai na e si mahina pe kai ke te whoki ki whare area. Ai ka koe nima tolu hiwa ka whika ia a lata tangi mana, ka whika le rei eni profes,
I he whakahoke ngai tau koe I niwa. Ngai tau koe na nau me nofo pe tō ngā tupe te mao kwa niwa. Ala ke peo ki whangea sisi. Koe nuku hiki hake ki ni mangea tōru hiwa kau he whika lere ki niwa. Marisi lere a pita whiri ko ia whiri ko na kai ke floko ilo pe au ia pui tu fa ko na lata mane nga we kai ke floko ilo ke ai a personally ko na ufa to nga pe whiri ko e ka ai timi ko pure reina na whiri a lata kana na whiri a lata e fa matala mai ko me tonga monusila a ke na wai na wai pe a lata ua ko tu te pena e ua pe ka fika ua ki pe mahalo. Kana o mai ai me ai ka te au fika mo va tau o kuai e ne hopo. O kuai ko e ne hopo po te hopo. Pe mahalo e ue sia e ne whiri. Kai ke ui lau ke whakaiki ke ne hopo. Ai a mahalo pe whakataha mo e ne mo pehe koe na o ku mamaki. Ka koutui na kawa he kou siafu ke ne tō o ku ki tō lalo. Kai ke hange ko aluhifo a moare whinau. Aluhifo pe o ua pe aluhifo a wātau aluhifo o whiaono noa, whika tolu. O ku mei he ni mange au tupu koe a lata. Ai a koe pe tau whaamu koe whafonga lele iena o mea. Ko wātau whok na o se minister whaka wātau i he kumau kai ke ka papa pe ki ai kai kai mea ko manatu ia ke koe me ka na foto nga I pe nolo ko na ato ta malakai mo mea mo viola mo mea ko he lotonga lere ko ai lau mai u fika ko toko lahi ko ka firi me tonga tapu ki niua ke o tu motu me kau whiri koe, kau wawao, kau haapai, kau niua, mo kau eua koe tonga tapu. Nau whatoka ngai mai ai fo I whika lahi e na e mao he whiri koe o tonga ta a haapai tahaua mo haapai tatolu me tonga tapu. Ina nai o haka e malakai mafua lulutai mo mea e whakaukau e nau pe noro. Pe ku kei tāu ke nau whiri me tonga tapu, he ko hangene ka te au ko tō whatonga ngā I lele e fo I mea ko e ne e ua o waulahi. O ku hange ko ku pure I hange ko tu a hapai ia mo ni wau pure ia te whiri a me kau nofo ko I tonga tapu. Kai kei ka kou whafoki atu, Ko te mako isiu ia e to ton ke whai makai ki ai e whare area, Yo ngā he ku hange pēa ko ha whakaawa mai ke whiri a murini. Pia tau tōlahi mamā whaki tau tōri tonga. Ai a neo ngoai e nau ngāu e na tau mai wāhenga e whai tonga. Ka e pure e te whiria e murini ka pa e te he. Ka ko hanga e ko ki whai atasi isi I koe ni ko asi mai tai nini. O ku tōlahi a pito ka wiki mai a nofo tonga. Ka koe ke nau riri una tolo whiri he wāhenga una nofo e una ke whiri me na toko na wāhenga na nau tupo e una mo oni pe. Ka koe ngā ka maha ka pa e hoko e ka isiu. Ko tu e makai ki ai e whare area, Te tawhaka o sa ki. E ua au lai kau ki hua. O kui ai whaahinga iri fia, mei tonga kia ki tau tolu, he iko e whiri ia ka pau te tau whiri. He kai ke nau toi pure, nau tori ke whiri kau whaafufunga, ko tau tolu e te tau pure I. Ko tau tolu te tau toko lahi. Ka kuia e whangata ai ke lava o control ke confine e whiri ki tonga. Koe whai mea o koe ko issue o whaingo fua kai ke. Ka tau sia pe heko maoni pe whoke hange ko e ni ko whiri, hange ko Australia ni whaata ke whai mai whiri ka Australia me muri. Ka koe ke nau toko lahi, nau toko luia, he ko e ni au me alo hake e tai mini ke tau no piriona e ni. O kui kai ke whaanoa miliona kau Australia I tua ke toko lahi angen. Ko tau tolu, ki palo pare malahi tau tānoa kei. E hange ia koe pure I mai koni he kau tonga tapu ia ai whiri a wawau mo haapai mo mea. Kei ka whafoke ata. Koe isiu e ni ko loto ke taki alo mo ki ai whiri pare e mia. Ke ta whao sea ke ka venga koe ni profes. Koe tuu whoke tai nini o ku na e whai whai eke o tonga tapua. Misika e re te o koe ni PMA na, New Zealand ni.
John Paul. Wane, bea se misika ko, o ko os fai fetu taki ange me kau. Mate fau te ke fai resi sita kanti te iti ia. Ka ko pau pe ke te alo o fetu taki holo, tarangi te ke pou mai. Ka lama ke te ilo pe te sai ke te kanti te iti pe ikai. Ka ko os fetu taki ange toko fa, o koe nau interest ke nau hoko koe pare mia. Aia koe hinga koe le mensi ne misika, koe pare mia lorotonga, ai sa ke eke, tongon pare mia, tanela fusmaro, sa savaren, pare mia malolo, ia mo e sea koe whare alea, whawhanua. Ka koe ku, o atu ka te koe, ka venga koe ni, o ku kei taimi pe, mate koe taimi ni e whai where aki, ma vena pa taimi e ofi atu koe ke nau huki whare alea o fotu e ngahi hingoa, ko nau os mau ka fo i toko fi. Toko taha pe toko ua, ke lava o whai ake ngā ue, ka ku whewhe ho wakai ki ai ki he teo koe ne whilipare mia. Peko hai ku ke wakai ki ai, o ku lahianga no whainga maari e, i ngā hingoa koe ni ke ni hoko atu koe pare mia tonga. O kui ai pe ai ngahi, madui whoke he ta whaaporo kalamana au lawe pe au, ko whaamu ke hoko atu ai kapineti koe ni mo pare mia ai sake, uhinga pe ke nau whaifatongia i e ku lawe i pe e au, na e lele yang i tau e taha whawhewanaki ke ngā haipure anga. Pea koe uhinga ai ni, koe uhinga pe ke fo i tau e taha ai whamau na whai, pea to ea whangatuku koe mene a fio, o ku omia e ko ngalahi e ne tō wholofola e tā pune whare harea. O ka inga mo mea koe na utau ka vea tu na ta whātala noa ki ai, pea koutu ke siopi. Koe koe, ka koe anga e ku tala noa ki mo a koe ni pea whai e whiri whare harea, pa whai whiri pare mia. Sai koe, e kai ke o lava o whotu atu pe ko hai, ko ngā e ue waulai, ka o rewa ku mahino au pito mai whaafisiare pa ko hai o ngō kantiteiti. Ka koe mea koe te ulawe atu ki ai o kui ai e ngāhi i anga be whakaukau, whikau aki mo e tamatu i koe ni, o kui ai ngāhi conditions, pe koe ngāhi te i uhinga ke pare mia ai hataha. Mana tui ai mea koe ni o ku pehe. Whai e ku tala no aku mo e kaulo au me nusila pe whawhiringiaki ke tau mea whaporiti. E na mawa mai ke mea pehe ni ke whakaukau koe no kou whiwai vai atu. Koe taimi koe ne hanga e tamatui o tuuni ke oa toi whakakauha e ki nōpuri. Apneti pure anga o aisake eke. Koe whaihui koe o kumalawa ke uhake he taimini. Koe ngā he te tau teu ke whiri kabineti. Na e whakakoni stūtone ai tuuni ko ia o kui ai hakupu i lao ki ai. Pe koe whai pe e tamatu ia i hono ma whai pure whakarewereva pe koe parakative power. O koe ma whai pure whakahawa, ma whai pure whakarewereva, ai koko uhanga ririfa papara, whakatonga ia ai parakative power, ai whai ma whai koea. Sai koe whehui, minha kupu i lao ke hanga he tu i o ta ofi ho e ki no pere, tu uni ke ua te nau toi kapineti, koe tari ke ai i kai. Ka o kumalawa ke tō loto ia i hono prerogative power koe tari ki ai iyo. He ko ia o kua whanga tuku ai mawhai pure, ia noa ke koni sūtone, o ku tū ai koni sūtone iyo, o ku tū ai ko ki tau tolu mo e kere mo e ki no pere, o ku tau i he malu e tamatui. Sai, whadonga e fwoi whehu nā ku o atu, Kui ai hakupu koni stūtone o tala mai ke hu mai ai tu i o loto ki ha pare mia pe ikai. O kui kai ke aha fo i te fito i kupu ia ki ai.
ka o kuiai hakupu kala mai ko tu I tene hanga whaka okay ke pare mia hata. Koe tari ki ai iyo. Pea me he ha, me he mawhai wharewerewa o tui. Pea koe taha whika ua. Ko ia tene whakanofo koe ke pare mia, pe I kai tene whakanofo koe. Kua hoko nai o te eki ke whakanofo e tui hataha ke pare mia, te eki ke ai ke hamea pe. Na e whiri atu. Tu kei kai mena ne whiri pe e ia pare mia. Me wafe o fulu ke ahoni. O whanofo ato hata pata, ko whiri ato hata e whare pe ai ke pare mia pa I kai whanofo e tui I kai. Sa, ruenga ka noa ki ai, e koe tau hao koe ni, o kiai ngahi me ai a kua pau ke pasi ka atoa ai tama koe e whakotu atu ke pare mia kai lava ke pare mia. Ulu aki, koe tama e whina ngalo ke ai e tui, pia koe tama, oku upai whepaki, pe whakawhepaki, pe na e whakawhepaki ke e tui. Ka pau koe tama na e whakawhepaki, pia na e whakawhepaki ke e tui. Oku whakawhehu ia rewa I e ku wakai, I whakanofo e tui. Malawa peke uhala, malawa peke whakanofo pe e tui, malawa peke o. Ka koe taimi koe ka pahe kai ke whakanofo e tui, koe ne fuafua hoko I hamea pehe. Io tau historia mehe wafe hongo. Koe tau tu urewa. Koe anga koe ku wakai, koe whika ua ki o pau ke whina ngalo ke tui. Koe whika ua koha tama, I anga e tuu koe ni ai whiri pare mia koe. Koha tama te mirawa hai ka atoa ai u tafa aki, I tau whonga e toko taha a titu, e mo ki no pere. Pe, koe whakawhaha hai koe, ka pau tau koe whakawhaha, koe ke umau ki ai, I anga e tuu e tau toko taha fitu. E mahina kau no pere, ka ipea nau mawa e ua, o nau koe malawa pike nau whakataha. Pea ku tau usihanga whakamoa ni. Ko tau tolu te kai ke tau lava whakataha. Te tau mau hatama I he kau kanti te iti koe ni tene lava whakataha I e tau toko taha fitu, ke mau koe. Ka aku mahu inga ka pau te tau mau hatama pe. Ka pau te tau hatama o ne lava whakataha I ka atoa ai whakatau taha koe e toko taha fitu, pe ne toi lava o whakataha I ka atoa ai moveu koe e toko taha fitu. Pea ne toi lava o omi ai pou pe lava whatahai ai hoi ki no pere pe kohonau toko lai. O kune lava o hai ai whekau aki moi tui, moi whare area, moi kapineti, moi kakai. Peko te toi whinea taha, ai tui mono whare, ai hou eiki, ai whare area, ai kapineti, moi kakai. He ku tau alo ko tau tolu e uhe wa o lahi ki he fo I kuonga ko e pok fo owen ko tau fo kabineti ko ni he tu e taimini ko ki nau tolu e fo kabineti na I kai ke kawai ha ho e ki no pere. Pe ko ha ore wa ke poini ko ia. Pone nau te ai uhinga ia. Te uhinga ia ko ha pare mia o nofo e pure lelei o ku o ki kai whiri mana ko moe ha no toi whakaiki. Ka kou hau ke poini ko ini. O ku tūtone ko ni stūtone ke ua pare mia ha e ki no pere. Ikai. O ku tūtone he lao ke ua pare mia ha e ki no pere. Ikai. Ka koe hae mea o kai ke nau pare mia ai. Koe uhingana e whai e whelo toi I he wafe hongo fulu ke tuku e pare mia ni kau whafofonga e kakai. Sai. Na e tohi ha mea ikai. Kana e whai ea ai whelo toi pe ai whare area I he tau foi saupulu koia. O kunoa ia e whelo toi koia, ko ngā mea mamau kaini pe ikai. Ko tu koe lao koe mea koe kontureki, area whelo toi ngutu pe ango whatapu. Pe koe mea koe area, koe contract laws, koe mea koe area tohi.
Ko fa mau ko e tu fa mau ngambe la. O ku ai pe mahu inga tatau o e area ngutu mo e area toki. Ka fai ha pelo to. Sai. Fai felo to ke oa e to palestini a isa ke oa to e pare mia a fa fonga no pere. Te ha ureva. Ka ku ta ofi he lao ikai hange ko vena nei ke pare mia ikai. Pana tau o mai. Na tau mai le wa au ke foi tumu e foi mea koine, e foi isi koine. Ko tu ni he tui ke oua te nau i he kabineti. Pe koe foi e poki fo o taha ia talu mei he liliu i e waa fe hongo fulu. E ne fo ou ko hinga koe tu ni he tui ke nau nofo pe i whare area o tau ha whare area tau he wapot tau he ha moia. Kai tuko e kabineti ki e kau whawhawhuru. Pena tau siore vai i e tauni ki e foi e poki fo ou ko hono toki whakahoko ia ai whakakaukau mahu inga e taha na e whina ngalo ke ai atu pou nima kana e te eki ke implement ke whakahoko. E na me egi no pere taha, pe moe matapura egi no pere taha, na ui e tu pou nima e ne whakataha mo egi no pere o ne talahange. Mau nofo i whare area kai pa mau langa ho mau ngahi kolomo, mau ngahi tofia, kai tuku ai kabineti ke whakarere e kau whawhonga kaka. Waloi a me ene whahonga mai ka te au, whahonga mai o ki no pere taha, me matapura e no pere taha ka te au i tonga. Sai, tau whaka mo o ni ai fua kabineti te eki ke kau pe na i kai ke kau ai. Hau e. Hui. Na e fe kabineti koni na te ke kau ai hau e ki no pere. Ko tauri koe aku. Ko kabineti le rei taha e ni koe hono whawhewha naki i he fo i tau e taha. Nei te kai ke nau te mi tau e wha. I he tau e taha. Kai ke peha tau hau a kabineti koni. Ko kabineti le rei taha e ne fo i tau e taha. Wono ngai whaka mo oni i kai ke hawa. Lahi nau ngai tō no. Lahi ngai mea ne te ke lawa whai he koe tau peta. E koe fungani aki, koe wholofola mai e tu i, ke ne fia ke hono whakalangi ai kabineti koe. Kau whoki mai. Koe kabineti na e kau ai hahau e ki no pere, i kai. Sai, ka pau ko ia. Na koe te whakahoko e tu pou ono mea nai whina ngalo ke tu pou ni maho e ki no pere. Ni kaya me kato ni hai whare area e tuku e kabineti ke whiri atu ne iai kau whawhawhongu kakai. Ka bau mo one fo i kala. Nau pou vea o ia e uoi wawau lai ke whiri pe pare mia me ho i ki no pere. He ku uhinga pe aku ia he kui kai ke ta ofi ko ni stutone. Ka kutuki hanga ko he tui o avangi he pure anga ko e ni, i he ta uni. Pea koe ku rea mo o ni aku ia he ku vahe he ku sio ke hono fo i o la. O kou pe sete te au ke ua to e kau hao e ki no pere he kabineti. Pea kou pou pese te au, ke vae ua ai anga o e fo i sino pure ko ia, kabineti kau whawhawhonga kakai, ke tau tuku whakaholo aki, whare area ho e ki no pere, ke tau tuku whakaholo aki. Me ko tau talana e tala mai. Koe whare area au ho e ki no pere. Nei te eki ke tala mai a koe kabineti ai ho eki no pere. Koe mea koe ai anga hono tala noa ai koe whare area au eki no pere. Ka koe kai heni e uhe wawau ke uhinga kōgi au. O ki kai heni ke uhinga au pe heu ma au lalo he o eki no pere ke na uo ke kabineti. I kai. O ko uhinga au ia.
Ko uhinga ke tau whaia hamea, he na e uhinga e ne ke utui au ia na e tonu e fo i fika tafi tu hono whiriko ku uhinga he na tau mo vete vete pe na ke tau lava wha au nga e fo i fika tafi tu ke tau lava kabinete. Ka kuhanga he tui ko e fo i pate ko e vei maune te ke he tui he tauni ko e ne hanga whakarika mai ke hoi ki no pere mo ka fofonga kakai, mo kakai, e malawa ke whakalere kabinete e ka fofonga pe i kakai. O kou pou kakato, mo e kore, ki tau vai ua ai fo i sino ko ia. Whakalere e tau tolo e kabineti, whakalere he ho e ki mo ki tau tolo ai whare area. Ko hau uhinga, ko e uhinga ku ola lelei. Ma o e fo i ola, o ku tau tala noa he ola. O kai ke tau toi tala noa ha uhinga, tau tala noa he ola. Na ko haini ne teke e fo i pate ke alu he oiki no pere ke whare are. Oku ikai ko toke ka aisake. Ikai. Ka me ka tau tu o ta whawhe paki ki ai. Kune afio e mea ke le rei kia ki tau tolu whalu ku fua. Ko piri ka ania nofo ai kau Lords i House of Lords. Nofo kakai i House of Commons. Whare area. Whaulao e. Sivi lao mai bo nau nia me. Ko tau tau, mafuri ia, koe ki tau ai tau House of Lords. O ku tau ai e whare area, o ku ai ai hoeiki. Kau whawhonga hoeiki me kau whawhonga kakai. Ko nau whare o tau whakatahai. No whai e whare ai hoeiki, sea nau tolu i e whare area. Mahina pūsina ko mi kakato. Pa tau whakatahai, pe ko nau whare ia. O sta i mai foi pate e tamatui. Tau nofo tau tolu he foi sino kabineti. Tau mafuri tau tolu o ke me foi fotunga Britania. Kai whamare more, kai ke uhinga tau pe heu maulalo he oiki no pereke nau nofo. I kai koe whare whaulao ia. Koe whare whaulao ia. Nofo nau tolu a whapot tatau. Pakapau nau pure iai mo nau kau pou sai. Tuku e kabineti ai whare pure whakalere o e lao mo e whakalere whanua whai kau whawhonga o kakai. Ka koe catch 22 e ni. Kau ke mau he kau whawhonga e toko taha nima a isa taha fitu ai fo i mahino. Ai fo i mahino. Na e o mai e tupou nima ke nau toko taha fitu. Heilo na whaiwhaiang koe aha taimi ku nau lava pe o ai e kabineti o a toi kau a tai ho e ki nopere. Ka koe tumu ia o e tau politiki mo e tau langa whakalaka whapolitika re. Ka malawa he toko taha fitu. Tuku e kehe. Kai malawa ke whiri e tau fwoi toko taha wha. Ia e tau fwoi toko taha wha taha nima pau ke nau whau e pure anga. Ke lava ke tau kabineti. Pea ke tau he foi e pok fo o ko ia. Whare area mau pe ho ki nopi. Nau sea whare area kabineti mau pe tau tolu. Koe mafuria tene hanga puke merino. Tene o hake ai kakai ki he foi tuunga e pure whakarere. Ka nofo o pure i he kau whawhonga e whaulao. Koe e poki fo o ia. Kai ke tau mo Britania ka koe e pok fo o. Pea. E whakahistoria o te kai kia hafo i mea po hei maamani. E aloha ke kau whawhonga kakai o pure e kabineti ka nofo e hau e no pere he whare. Ka akui kai ke kovi. He ko haina ne whakaatara ne te ke e whoi pate koe tamatui. Totonu ke tau tuku aki ka pau tau pe hei kovi whoi mea koe pa tau tuku aki e tamatui. Ka koe uhinga na ea na tau sio ki hono ola na e ola e rei au. Whawhoke atu e uhe maula. Awa pito profesa ka kouti o ku mahinu pe kouti mahalo ko te taimi te taki I hanga te lau hiva te taki I lepa heke he profesa tato ki hoko atu he proklama ko hata foki mai
Ai te ta ose wiki ka hau te toki whoki mai he wiki hoko. Ai ko e wiki e ta proklama mai, pa ko e wiki ka hau te ui wawa oai. E ke lava proklama mai. Pea te toki hoko atu I he wiki hoko mai I Palofesa. Ku opa tika tiko mo whamalo atu he lava ko ia. Ke whahauka ta proklama mai aho ni Palofesa. Wa mea ke loto ke whamao popo ke. Ta toki mawai. Ikai. Sai a pito pe ko tu wheunga e ta proklama ko inga ngai whatongia o hanga mai. Ka kou whamalo te mau whangamare, kou whamalo te motol na mokau mai. Ka o whatka te koe ua wawalai ka tato ki wakai I e wike ki tu a ia o whuki mai malo. Malo pito Palofesa o whatu. Whamalo atu kainga I ho mokau mai I he proklama ko ia. Te whunga alo au, pia mo e taimi o Palofesa I ahoni. Ko ngā ko e whamalo lahe atu te modol, ko tau beku mokau mai. I he whakatala noa ko I ngahi isi u ko ia. Ai mea koko I tonga, ki tau kau I he tala noa ko ia. Nea ngō koe kia ha tau kaunga kia, ki tau puri kia. Ko e whiri, ko mea ia ki nau tolu. Toko wa ono ko ia ko whiri ki nau tolu whare area. Ki nau whiri ho tau kau pane mea. Ko whiri koe ka whawhonga kakai, na ia tau kaunga kia. Na o atu ka ki motolu ki ngahi wahe ngāpa kua lawa. Ko hoko atu e ni whiri ho tau pane mea. Ko tau whadawanga I pe, te tau ke laka I pe ki moa. Ka mo mea, tau ki whilongo aki. I taim hoko ai whitu anai. Programa mama heia. Pea mo e ngahi paraparema o ko lotonga hoko I ngahi komiti ka whamau a ka pulu ko ia a tonga.